Malawa la mari ai hueki. Malawa ili ai tunga hutoa. Peke ka kustuduka tau pe umumi amai pungbungi. Unaki ke wha toi ai obo misa whawhitai. Mui hu, sa pati tahawalu taimanga mai ni. Mama whora tuia me paraki a Santa Ana. I halaliku. Ia o ku misa watata mai ki hai ai. Komuni o asini, komuni o hamula, komuni o whatuni, komuni o whamotu, komuni o hameluriku. Whatawangi peu ku ngā tonu ato ai whamawhala tunguni ki he tapatoa peu mo me amai mi ai. Maria que não parecia muito bem, mulher da fazer na coluna da Santa Maria Faria,
Kumautuana, Mutpatuana. Ate Tarama, Kakauti, Iberi, Mato, Yapiramona, Victoria, Nato, Mavikia, como el mole, Mamá, Mamá, se me toca como hoy, Mato, a lo que hay Mato, y no más, Jesus Cristo, Palo, Catomao,
Tuku homo fekumi, mea tokoni o osi no.
mai ana o kumi ki te koe. Koe hāna o mea e whai. Ange koe ni, nai kai mana e mau whangakui e toa whai. Whakatatau ki lau e whawhakau. Ani oangi an maa me he wani ki nā whai. E ame se su. Hono moni ina i kaiko mo sese na mo aku e maa whame wani. Ka koe tō tāra ni mo aku e maa whame wani tōko no. Tamai. Ia koe tō tāra koe e ako hifo me he wani ki whaki mo ui maa maa. Uia pe an maa o atu o he tua. Ia me rewa e kakai. Eiki. O mi maa pe an maa mo ia ake mau kai. Ia me ki e se su. Wau pe an maa o maa mo kai e kui. Kau hatau mo au pe e kai o kie kai a ia kanga. Ia ka tuhi mai e tau te ate au. E kai o kie tua. O kai ngata. Por fora no uau me to na leva fa ma o mai no le fusi mai fa ka ke to yo e ta ma o ma o ni si o ta ka be me a fa e o ba ke mai ma ta to o ni ka mai ni o ta o yo fa ana fa ka pa o ke o
Fia. Si kama romo. Te do ba te ka ko ia ni na tak ya ko si ta to. Mo fa mana ko ma be ke ta mo wi. O ikai ke ni mama me te ka to. Ne ke yo se de pe ni yu de ya. Ene fa. Neo ta. Ora ina le ka mo wi ni ta to ni la ko ni. Kita fa ta ma ana ke fi ku kan ko dia ta fa ka mo ta. O ka ke mala ba ta fa ta ba na ai o fa ko ma ma. Mahal benda ko. Kami ko ta no ni nai kita fa ya aki. Ai ka kita ba ta hari ni. Ye aman ni ta ba ma. Mahal benda ko kita ba ta mo ni kita fa fa mo. Uri dia itu fakta bangun dalam tugas kalau fakta amu yang mesti mak dalam tugas aku ini fakta mana itu waktu ni kaya ini kaya sono ada dalam tugas firma mak dalam tugas kita kasut dia begitu aku aloh tu fakta apa sesuatu mana ada kuna tahu visi-visimu atau norma yang mau ikut ini kita sangat terdengar ini. Mumpung ini, aku lihat kita buat dia buat. Nostia dalam ini, wei mau pergi kita tahu mau sama tu mai faham mau. Saya mau pergi nak dari Tuhan macam apa mesti nak. Lama kita bikin hari Fatah. Baik, kami mohon
Awangi ki tau lau, o mo ui he tau ataina ka katu, o e whanau ai o tua. Ki tau kore hata koni make, ma ki tau tolu kai laura ki tau omi, ki tau mani ki ma u, ki he eiki. E ko tua koe whuni me sini tau tua ma whai tā koe ki nā ko ia koe waine o mamu i hake ni ki awhiona. E koe fua ia e whaonga sia e tangata mo whewhine ke fubai ne, ta wange ke hoko ia, o mea inu whakalau maari e maa mautau.
Ke mō kore ka inga kou hi ke hoi fua e whinangalo tua koe tau tamai ki e tau whei lau lau ni. E eiki o manawa ofa, whakatopu tāpū e ngāhi mea ofa o mau o mai, kia tuonga e mau whei lau lau whakalau maari eni, aho ngāhi ki mau tolu ko mea ofa ta e ngata mai awhiona, ia Jesu Kristo ko alo ka ko mau whamui. Amen. Tāwangia whiu ki mau tolu ai eki. Ke whai a whamalo ki a whiona e Jesu Kristo ko mau eiki. Tūnga ho ofa ki e kakaianga hala, nā ne whakamulaloa i eia ia kai wha ere i e hatau ko ou. Ke tūnga e ne mamahi e kolosi ko ne whakatau atai na ia ki tau tolu me mate tae ngata. Ke tūnga e ne toi tu o me mate ko ne tukumai ai mo ui tae ngata. E ko ia i whakataha mo kau angelo pe mo kau hiva e langi. Mau kalanga e kina i peho langi langi, mo kau whakataha i nau hiva ge awhiona o mau pehe maupe.
te ko koe pe foki e tupu anga maani o ni tua pe. E koe ia mau tau tapa ke ni ai ke te koe ke a te tau lalo. Puka maani o ni e ngai mea o whani a te peidi o lau maani o ni. E uhi ka hoko ia koe sino. Te moi ta aho mau eiki ko Jesu Christo. E koe mea toko ni whakalau maari e koki maa mau tolu. Ia manaki ke ni tukuange ia ke pekia. Nā ne to oai e maa. O ne whakawhetai, ke ne toki paki rewa tu whaki ke ne kawa ako ngā mone pehe. Mou to oeni pe mou kai kātoa ai. Hoku sino eni. Ai ai tuku ange kou hi ko ki mou tau. Ia hiri ange pēnā o tau mawhāna ne to o whoki mo i pū. O ne toe whakawhetai ai pe ne oangere wake ne kaua ko ngā mone pehe. O to o whoki moeni pe mo winu kātoa me ai. Ko i pueni o toto, ko toto i ai whakawa whoou. Ai e lau i konga pa pēta ngata. Ia i ringi whoki ia ko hiko ki mou tolu pe mo i kakai katoa be kai whakamore i ai anghala. Mou whaieni ko hoku whamanaki. Oi, mistereni oi toi. Tuai pea pe kia mo toi tuho alo. Pea poi au tungai e mau mo moi hakeni ke afiona. Pane o e mo ui pe mo ipu foki o hu i taingata. I o mau toi whawhita i foki ke te koe ko hia ko ia whei tau lalo e afiona tuku mai ke mau unu atu ke whai ho tau hi. I loto lotonga oho ao eiki. Tau mau toi kore mamahi atu foki ke loto lotoi e pea te ki mau tolo o ngataha. Tunga i ngā ue lau maari e maani o ni te ria sino mo e ta au Kristo ai amanekina ke mau kaunga tāri whakataha. E ke ngai whawhau ngai whamoa ki o siasi, alo tau mawhala te whunga o māmani, ke ki te prekina e pēa e whiawho whani hono kakai, pēa ke o mātu i tāpu ko whalaki ko, e popo ka dinari mawhai ngā tapu no kātoa. E ke a whei tau lalanga moa ki o māka inga koe, nā tau ki mālolo mea manaki a toi tō. Si pulolo. Ka māsi ka inga pē ki a whua pē ko ike nā mātai, ai ulungi a o whawhunga. A whei tau lalanga moa te ki māutalu ni hono katoa. Ikina make misa koe ni a whanahola. Kama Meria, Selimaia, au siano a whaerei. Ka ngā mawa i mo i tāinga tāwhita Maria whae tāpō ai o toa, sanga Sosefo noa ka apostolo manuia, sanga tāna musakim. Ka māka māna ni fuape, ni nā whai a whione lanona mā whawiki ai koe. Tu gloria ke o a whiotunga i o alo, ko Jesu Christo. Jesu Christo fata mone afio, pea tu unga poki a te ia. Oku whaia keni ai ke te koe o tuaka ta mai mafi. Whakatamala maari e maani o ni. Ai langi mo e gloria whaka furi o taingata pea taingata. Tau tamai a kai kore, nak niki nak tau tau kia tau whamui.
mautangi atu ke whahau ki mautolu me ngai ko vi fuape. A whaitau lalo ke toka i pēr merino i loto ngā mau ngāhi aho. Ke tō ngai toko ni mai ho alo o wha, ka wange ke mau nofo tau ataina i me anga hala mo whaingata i a fuape. Mau nofo tari whake ai pē ke toi haere mai ho mau whamo ui o Jesu Christo. E ki Jesu Christo nā ke wholofolangi ke o ka apostolo pehe. Ko atu mamotolu ai merino, ko aku ia merino, ko whaki atu mamotolu. O ana ke awhio ke mauanga halaka ke tui aho eklesia. E ke tuku mai mua mamotolu ai merino, o wowo ngataha o kure anga ae ke awhio mo kure ai o tae ngata, pia tae ngata. Tawange ke toka mahu ai pia te ki motolu ai whie marie ai eiki. Ka whiwaka ke merino Kristo, Koene a keno e atua, ni fua ave ang hala mamani. Monu ia, kako tau tolu, o whaafei ki katoa ngai alo e atua.
kia no mai mea opa o Eukarisia o te whaki mai haini. Mo oi fuko. Marua ki mautoro aki o ka o tokatero vai te ki mautoro. I ho o kuhu i tangata. Whangate maukoreni a Jesu Christo o aro ka kumau o Amen. Por aqui, então, vou dar o vídeo, mas eu queria
operación de la falla de la forma Santa Maria Fire,
Maro mo ki pe a mai ho ani. Hoi lava kakato ia e. O au misa whakatai mai mo i hu. Sabat tawaro tai mea mai ni. Me he parokia sangata ana i halari. Rampen na e. Atonu atu e. Whamafola o e. Hoan. Ki tapakatoa pe o mō mea me meai. Hiri ni e whakatu ai. Ko ngā noua i lo kawa tātai ki pātere. O taritari he ka inga e parokia. I ne fufua a ai mai i hene lakanga o e koe pātere. Koe he te tau ngā tai. O tatu i hoko atu ki ko ngā noua. Ropi tumo mea mai.